December ni somni kumsang ni somni pali hania Rainbow Mizo channel clear tu le ngai thatu te chibai kanbuk theu achau Yemen le Gaza vela bomala thak dup rang maya hetiang kara hian Syria US in firfiak pola halo ponto hayat taril halsam HTS 10 sarkar paitha thunai na anlak nuwa avoi khatna tan US diplomat 10 HTS helpoltanen Syria ram malam huntur soiho puitur le inbiak na nei turin Syria khopui Damascus antheng tarup maya voin chama darsom le hachan vevela report anpek dan chuan US State Department chuan US palaita hian Syria ram hanlut toa Islamist kai khroi rural to tharta hi direka inbiak na hanai puidona hei hi hunrai tak chung Syria ram chunga tual chung in dona tran hani tranga US in diplomatic mission mumal taka akal puivai khatna hani tun administration dinglaya Middle East diplomat lar takmai Barbara Leaf te presidential envoy for hostage affairs Roger Cartens le senior advisor Rothar Daniel Rubinstein 10 US IO in Syria malam huntur hi HTS helpol khroitu te han bedona Tuntuma US palaite Syria ramchunga hanjin hi US diplomatic mission mumalber trumani tin reportania heti role hian Syria HTS helpolten sarkaran paithak nuwa US diplomat Damascus khopuya jinlut masaber hanibok ani sarkar paithatu HTS helpolte hi ancha juijal dana jirin firfiak pola hanlo puanto na chu US chuan halhip mai thaya Hebaka hian Syria ramchunga tranpuina le thilchu krang US in ati thayang te anti dan turle thoho dan turte soiho hantum dona US diplomat te hian HTS helpol khroitu te baka civil society ayo te muin Syria mi tenen anram malam hunatana anvision le United States of America in anmani hapui thaidan tur chungchang te soiho turin hankalani tin US State Department thupong tu chuan hasoibok US hian hanbai saber chu Syria hian helpol HTS te rural na Islamic rule nuaya rong taka kalpui ni lawa mipui te rural na in thlan na manga anram khroitu tur mipui ten han thlan chua democracy rural na tundin ani thaina turin US hian malak na hanai meka Syria hian helpol te hian chu hanthopani chuan Syria ramchunga indona wanga thilti chiat tam takte siam thale turle mipui ten anmamo thil tam takte tranpuina peturin US chu ain hongdonani ti US State Department chuan hanpung jarbok The Times of Israel chuan President Al-Assad paithla kani nuwa khan Syria mipui tamjok ten apai thatu HTS te hi anthlop ngeya Masan paithak tak sarkar thlop tu mipui jinga tam tak hanam boka chung ta chu HTS 10 raman lak zela wangin tam tak chu anthanom rama te anral plana chung ta chu him taka hanlo kirlea HTS hian anlaka kutathak don lawani chuan US hian Syria ram tundin lena turkonga hian thopui hantiam donani hantibok heti role hian President Al-Assad paithak ani ma aroral nuaya mipui te ngai sakna rap thak tak taka in nam noi ta chu HTS helpol leader Jolani chuan ngai dam hani don lawa manani chuan ngai na thiam na hengma hom don lawa anlaka hremna na tak pek ani donani tin halopong towa ral plana ramdanga kalchuak mitam tak jinga hian chungmi ta chu hanom ve boka hemi chung changpo hi US diplomat tanen hian voin lama soiho na hanai ngai beisai hani bok US palaitan Syria hantheng malutuk le Syria nena indorna nei malutuk hi Israel lampang chuan lomom hantite chiam lawa achan chu HTS helpol ta hian mipui than sarkar tharpo dingsela HTS helpol ta hian andu hunhuna hanpai thlathai dona chuwangin US le Syria in diplomatic relationship thar hansiam hi Israel chuan hun hanlatiri lo hani
masa chutianga diplomatic relationship emo agreement thar ziak lawa Syria mipui sarkar thar dinaturatan chau US hian hatan puini chuan chuero chu Israel chuan han pomani ti an soibok hetianga Syria lampanga borok thar hain mun chaumek lai hian Israel in dona lampanga Hezbollah firfiat poltanen inka haina thuthlung ceasefire deal chu lo sign to masala Israel poikhoi tulian ber Gaza in khur Hamas firfiat poltale Houthi rebels Yemen ramchungami tene na hanin beiton na chu atheng chunjom ta uranga nimintlai thimha deu hrat khan the Times of Israel chuan Tel Aviv khopui bulloka school chu Houthi rebels souten Yemen ramchunga trangin missile mangin handon kapa he missile hian warhead bombpuak thai hlom tak aron paitel bok ane Houthi rebels souten warhead hlom tak paitel missile handon ka chowang hian school building le bungro chikrang te nasa takin hati chia he missile warhead hi apwana tema wangin US dollar maktaduai som pakhat man hu zat vel hati chia hani Yemena Houthi rebel sauta chuan hetianga beipuan thakna hian Tel Aviv khopui chunga nunna chan engmazat nanomani ti anpong jara masa Israel lampang chuan he school hi school no pangte han kalai nilawa school ruak building hi nasa takin ti chet ni masala vanai thak takin no pang hanom lo wangin nunna chan le liam tuar hanom lawani anti Israel Education Minister le Ramat Gan Mayor tachuan he school building chia hi rang takin sakthat le aniang ti antiama zirlai jongjong tapon an skula hian zirna han chunjom le thoi donani tin han soibok he thil thlen lai hian Israel Defense Forces chuan thuchua han siam masakbera chuan Yemena Iran in a thop Houthi rebels souten Central Israel missile andron kalu chu handang chat thayani ti ansoya heti role hian missile ke daratranginemo interceptor hatranginemo section thankhat chu leya atlati ansoya tichon hai hian school main building chu hadeng tan in hansoibok masani janlama khan chhiatna thendan uluk taka hanjir chen nuwa IDF tachuan thuchua thar hansiam leta missile in warhead aron pai chu vanbo ka puak lovin school main building haron sut hian hapuak ta chawa hewang hian building hian nasatakin hachet phani tin thuchua hansiam non leta hani tichon he thil thenga hian soita kang khan liam toranom lowa mase chevela kar dingte lirthai ding chikrang trang ta chu missile warhead puak darawang tele building chimin hadenawang tein tam tak chu ti chiat ani bok ani The Times of Israel chuan report an pek danin he thil thleng hi thilmak tak kania warhead lom takin Tel Aviv khopui hatheng thei hi thil thalo takane hantia Israel Defense Forces tachuan Israel van boruak pon lampanga long range arrow air defense system mangin rocket tam takle missile hengemazat tachu handang chata masa missile pakhatin haron phur warhead hi van boruak ka ankapok lo hi maktakania a missile chu tidarma sela a hlomber warhead ber hi puak lawin Tel Aviv khopui bullok Ramat Gan khopui chunga atla school building nasatakin hati chia tichon hai hi tunkar chunga Yemen ramchunga tanga Houthi rebels helpolten Israel ramchunga missile le rocket manga beipuan thak tumni na hanitowa Yemen atang vek hian drone mangin beipui thak na Israela hanai to bok ani hetianga missile in Israel school nasataka hati chet lai vel vek hian IDF 10 Yemen ramchung munthum lai mai hanlo wadeng chiam boka Yemena Houthi rebels souten han control longcholna khopui lian tak tak mai chu hanwa baya hei hi roman na siamlok sa hania Houthi souten Israel khopui laili laya school building pakhat an beinen hain rol chia masa hei hi thil theng rol pal coincidence anilowa roman na fel fight tak kan nei lok sangin IDF te hi han chia thil thlen hun hi ain rol tamai chawani hanti Israel sipaiten Yemen ramchung hanwa beina hi beipui thakna lian tham tak mai hania Israel Defense Force 10 thuchua an siama hantarlan dan chuan Yemen ramchung hanwa beina hian Israel Air Force IAF thona engemazat man hania Israel atangin kilometer sangni veljata hla hani wangin
fighter jet te van boruaka hatui thun angai thina heiwang hian thlona tuipur tu fuel tanker thlona chu Israel fighter jet rol zinga hian hathok zui ve ngala tichuan spy plane hangemazat tenen Yemen ramchunga Houthi hoten anthunun na hnuaya handa hodaida longchol mun lampanin hanthok chokta tichuan Yemen ramchunga van boruaka tangin bom hasur zui tanghala Houthi rebels hoten han control longchol mun pathum lai mai chu man letlak mialo turin IDF te hian anvanwai chia hani tichuan IDF ten hei hi andu tok mai lawa Israel hian Yemen ramchunga voitam tak beipui thlakna nei to ma sela voikhat ma halabei velo Houthi soten anthunun khopui poimole lian tak mai sana khopui po nasatakin hanvanwai juita hani sana news le Israel media ten report an pekatranga halandan chuan in sheton mialoin beipui thlakna hi Houthi le hunin anga hankalpui veveti hi halang thaya kareng mozat chung Israel Air Force ten Yemen ramchunga beipui thak tur hian in buat saina hanlo nei toa tichuan an thlok chuaka hetianga Yemen lampana Israel in do thlona te an thlomek lai hian Houthi rebels soten Yemen ramchunga tangin Central Israel lampanin missile hanlo tirchok vemek bok ani voin chamalam khan The Times of Israel chuan report an pek danin Houthi rebels sotelaka Yemen ramchunga beipuin vathak na hi na tham takle lian tham tak ania sana khopuile longchol mun te bomlian le rit tham tak tak ten adeng dum duma sana khopui chunga po hian Houthi rebel soten in kulna tana an man ber mun poimo tak tak te an va target ani mase hetiang taka beipui thakna liana hian Prime Minister Benjamin Netanyahu le Defense Minister Israel Katz te chawin Yemen ramchunga hian IDF ten beipui thak na hankal puidon ani ti hi anriat puya Israel in donatran hani tranga hanti ngai lo danang takin Israel Security Cabinet Minister dang tu main he beipui thak na hi anriat puilawa Houthi rebels so anvanwai shepa an mission zofel ani nuwa general update anti report tlang puite ankhil khachau ani tichon hetianga Yemen ramchunga tangin Houthi soten missile warhead lom tak mena thuam nena Central Israel lampanga khopuilian tak anon beile Israel sipai ten Yemen ramchunga Houthi ho tran mun rang nasataka hanvanwai nuwa hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan thucha soin Israel chuan khovel pum ayoin Houthi helpol le firfiak polte vuak na ritual chu kanlekani hatia Iran proxy hanti ho Iran in a top firfiak pole helpol group rang lading zinga Houthi rebels tahi anhunung berte hanita sakai baknayang maya hlaum Israel kutchak tak laka hian Houthi rebels ho tahi anhim lawani ti kanriat tira hethil kanti hi Yemena Houthi rebels ho telaka IDF ten anthai na anlantirna chawani hati Iran thrui firfiak poltelaka hian Israel ain him chau anilawa heng Iran proxy sauta hian khovel pum hi hanbei mekka international shipping le trade route rang te nasatakin hansua samtoa heng helpol le firfiak pol nunrong takte hian Israel hi minbei mai anilawa khovel hanbei mekani ti hi khovel hian anthriatangaya Israel chau kan him lawa khovel pum hi kan him zokani hati Prime Minister Benjamin Netanyahu hian asoi zaldan chuan Israel hian Houthi talaka thilati hian Israel tan chau acha thina ni lawa international community pum puitan hian acha thina ni ti hi khovel hian akhrachiang hlani Iran chuan asata sarkar nuaya Hamas hote Hezbollah hote nasatakin havuliana Maset chung Middle East sa Iranin helpola khoi ho ta chu tukzal hani deu vek toa Houthi so hi anhunung berte hania tlar hnunga anding meka Israel chuan Iran proxies anvullen le anchomlen te nuai chimit tur hian malam kanpan zel donani Israel beitu piangin aman rit tak mai chu anchoi meka aman pek harsatak chu pek dan kanzirtir zel donani hatibo Israel Defense Minister Israel kat poin Israel kutsai tak chuan khoi mun po haban pha ka kan thleng thayani ti hi kan hriatir zel dona
kan kut lotina tu anom chuan an kut kan tan sakanga Iran proxy semo tu te poni sela kan laka le mi puite laka kut thak tu chu ale tam takana vok let ani ngei donani ati Israelin dona tanani nuai hian Israel hi rin lo le mak danglam tak takin halo che pho to thina tuntruma Yemena baipuan thak na po hi missile strike ani lowa fighter jet in do thona rol mangin Israel hian hazuk bei hania fighter jet sompali lai mai hatir chuaka haibaka hian kan soita kang khan refuelers le spy plane te antir tel boka tichon ripta ka thok chuakin Israel atanga kilometer sang nivel zetahla Yemen lam hanpan tawangwang hania report tharbera chuan Yemen ram chunga Houthi military te an targeta ral thuam bom hlom tak tak mai somruk chung zat mai hanwa thak ani kan public broadcaster in report an pek dan chuan sana khopui Israel sipai ten hanwa bom tel hi Houthi rebels hotan na hriat tirnale warning ang chau ania IDF ten hebe pui thak na hanthil tumber chu Iran thop Houthi rebels hotan longchol mun han control le trangkai taka an man mek pathum ta chu ti chiatania nasatakin man le tlak lo khopin vati chiatani tin han report bok khovel rameng mozat le UN ngei point nasatakin Israel hi social trin masala US hian hathop renga heti rol hian tun naya khovel ramdang ten Israel thilti dan le achet dan hi hriat thiam puin an thop na han pezui te zela Nordic countries anti zinga Sweden chuan Palestinian raltlan te chomdol na thoktu UN agency lian tak mai UNRWA chuan firfiak poltane na tho dun na hanai nia han hriata wangin UNRWA tranpuina sum han pek thrin chu antitop donani ti anpuangta Sweden minister Benjamin Dashat chuan TV4 network kaltlangin UNRWA te tranpuina han pek thrin chu ti to pani donani ti apuanga minister hian Stockholm chuan Gaza Stripa mihring te tranpuina pek chu kongdang mangin ti chak kantum to jok donani hati tichon IDF te Yemen ramchunga hanwa chetna hian kan lo hriat telve mai mayatan kilometer sang ni chung zeta thuya baipui thak na hian fighter jet pilot jinga meichia han telve ani Houthi rebels so chuan han saidanin Yemen ramchunga IDF ten hanron baiber hi infrastructure palilai mai hania Nizan Khan hodaida pota nasatakin bom hanron thaka haibaka hian hodaida longchol mun pon lampanga Ras Isa oil facility te nasatakin han bom cheboka kan capital sana khopuya power plant panhi lai mai chu hanron bom cheboka tichuan sana khopui marlampanga kan station daban station chu bomdar ani boka chimlampanga Haji station po bomdar ani tin han soi boka adangjonga hian nuna chan le hliam tu report an nei lowa Mase oil facility Ras Isa muna Israel sipai ten hanwa bomna hian helai muna nathok tu civil mi poisailo mi pathumin nunna anchanani tin han reporta Mase social media lampanga chuan he thilan puan hi thil diklo hania Ras Isa muna oil facility hi Houthi rebels so ten an control ani satialawa an mani mantur oil an danale an song bolna mun ani wangin na thoktu zongjong po Houthi rebels chungami vek ani tin han sai ve thung ani Israel Hamas indona kalme ka po Hamas hotane na hotes release deal siam tura in biak na chu chunjom me kania masa in rem na siam tur chuan nitam tak po ni lo cholkar tam tak chung mamo ani mai the ni tin Arab diplomat te chuan the Times of Israel nena an thrila in biak na tha Mase thilian tham tak tak soi tur halom trau maya politics thila thutluk na tur harsa tak tak mai ten chu chu azui don boka in rem na tan beisai na kan naya mase chu chu athenga ngemti hi soi thai ani lawani antia heti role hian Hebrai media lampang chuan kumin December thatop ma hian in rem na hi siam thai ani mai thaya an mi khren zongjong te chua zalen ani thaina turin Israel chuan thaito pa chuani tin han soi ve thung ani ole tuntrumatan chuan khati jong kha report kan pek thaite nile phot sela
kan video te milo share sak tur le like le comment te milo pek sak thau turin kan ngen chau ani